tugatera tumeze nk'amadubu afandewe ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu batuzarutsinda TV tubahaye mwiriwe abandi mwaramutse bitewe na muherereye ku migani itandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza mwese mudema kudukurikira mu makuru tubategurira umunsi ku wundi. Rero turagira ngo tube twabagaza amakuru avugwa mu karere, amakuru dufite, amakuru twabateguriye. Cyo twagusaba nuko wakora subscribe button arayikora kugira ngo uzazo rubana natwe 5 kuri 5. Rero uyu munsi amakuru yacu ingibuze gaza amakuru tuza kurambura. Turakwitira umusozi miremire Murenge. Hari bitero byagabwe byakoresha leta Kinshasa n'abarundi nazira za Memayi ku bindiro byatwigwaneho iriya mu marango za Gipimo. N'ubundi andi makuru tuzogarukaho ihuro rya FC23 kutwabawe n'injoro yuko rikomeje kugenda gigarurira ibice bitandukanye byegera umujyi wa Uvira. Nayo makuru tugiye kwa tugarukaho tubagazaho twabateguriye uyu munsi mu misozi miremire Murenge muzukuri. Hari havyutse nk'agahenge ariko mu gihe cya 3 cyangwa se saa 4 ziri muhira nibwo haje kugabwa ibitero byakwarisha leta Kinshasa. Baza baturutse mu marango ya Minembwe, agize Minembwe n'ubundi baza gusanga twigwaneho amadubu bari maso nkuko bavuze yuko gahunda yabarukurinda umutekano w'abaturage ndetse n'ivyabo. N'ubundi baje gusanga twigwaneho amadubu bari maso babiteguye baza kubarasa. Bari bateye mu irembo rya Gipimo, ni hafi na za Rumba. Rero uyu mwanzi muzo kuri yaje gukubitwa. Amakuru twahawe n'abanye maturage batuye Murenge nuko umwanzi n'ubundi yaje kugaba ibitero ariko niko kugira ngo akomeza pima imbaraga. Kwarumva amakuru yuko ibyabo bitaborohera mushasha wa plane yuko sange yavuyemo kandi yuko M23 ikomeje kugenda igara ibice byinshi satira umujyi wa Uvira. Rero niko kuza gupima imbaraga, niko kuza gucokoza ariko ntabwo yaraje ngo aratsinda nkuko nawe arabizi. Rero uyu mwanzi yaje kwitwa n'ubundi ari konereza iraza Mihanga hose, aza gusubizwa n'ubundi iraza Nzovu yaje aturuka nkuko twigwaneho na hariya ifite imbaraga yari ipanze yariteguye. Ibitero byose imaze iminsi igwana nabyo ntago byigeze bitsinda twigwana n'umunsi numwe kandi ari benshi, ari leta zibiri ndetse n'abambari baba nafatanye ibikorwa baba ariko n'ubundi twigwaneho ikaba maso ikarinda umutekano w'abaturage kandi kabasha kurasa ivyo bitero byaje bije guhungabanya umutekano w'abaturage kandi kabihasha. Rero muzo kuri ivyo bitero byaje kwirukanwa bisubizwa iriya za Nzovu ndetse n'iriya za Rurenge hose. Urumva muzo kuri twigwane nayo ikomeje kuba maso irinda umutekano w'abaturage batuye mu misozi miremire Murenge. Na makuru yavukiye mu karere ko musozi miremire Murenge muri Kivu y'Amajepfo ahatuye abanyamurenge. Reka amakuru yacu tuyasimbukire n'ubundi muri kibaya cya Rusizi nkuko n'ubundi yakomeje kuba imigwano ikomeje guhuza uruhande rwa leta Kinshasa n'umutwe wa FC23 ugwanira uburenganzira bw'abaturage, ugwanira impindura amatwara mu gihugu. Mu byukuri uyu munsi nakurikiye video, nakurikanye amakuru cyane. Hagaragaye video za bamwe mu basirikare b'abakongomani n'ubundi nabo bajanywe mu gisirikare bagiye bakura muri FARDC bakabajana za Rumanga bo kubigisha igisirikare. Abavyeyi baba bari bazi ngo M23 yarabishe ariko baje gusanga M23 ari igisirikare c'umwuga, ari igisirikare cyagutse kugira ngo kigwandire uburenganzira bw'abakongomani bose kitarobanura. Rero abo basirikare baje kugaragara mu miryango yabo, babana n'abavyeyi babo, babana n'abana babo, babana n'inshuti zabo, babana n'abanyakarere kabo ubwo baje guruka iriya za Ruvunge n'ubundi bari baratwawe mu mafunzo za Rumangabo. Niyo bari kugwana intambara baravuye mu gisirikare cya FARDC. Imiryango yabere yarahebye izi uko byenda M23 yabishara ko M23 gahunda abo ntabwo ari kwica abo yafashe ku rugamba n'abarabaza rendo nibafata izababarira gusisa bakora izabatwara amafunzo n'ababigisha igisirikare babigishe ico umusirikare ashinzwe, babigishe yuko umusirikare ari gucunga umuturage n'ivyiwe atari kunyaga umuturage, atari kurasa umuturage kuko muri Uvira hakomeje kugenda agaragara bene ako kavuyo. Rero FC23 uyu munsi yakoze meeting y'Uruvunge ariko iza gusanga abaturage benshi barahunze kuko babwiraga amakuru y'ibinyoma propaganda, babwira yuko M23 nibagera izabica, naho batazi yuko gahunda ya FC23 ari ukuza kubarindira umutekano ikabakura mu ngamambi muri leta mbi itita ku nyungu z'abaturage. Rero muri iyo meeting yaze kuba FC23 agaragaje abasirikare benshi b'abarundi yafashe mpiri ibafata amateka muri mugwano yagihuza impande zombi, uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatanya ibikorwa babo ari leta y'u Burundi FDR imbonera kure n'undi bahangana n'umutwe wa FC23 waje kugaragaza abasirikare benshi yafashe amateka ba leta y'u Burundi. N'ubundi abo ngabo nabo FC23 nuko ari abanyembabazi, ari abasirikare batagira inabi ariko barabagufanye kubera ko leta y'u Burundi yaje kwivanga mu ntambara zitari izayo, intambara isayireba ariko kubera ko FC23 izi kigwanira atari ukwicana izababarira kandi izabasubiza iwabo. Nuko byifashe FC23 rero uyu munsi haje kuzukira kandi intambara ikomeye ihuza uruhande rwa leta Kinshasa ndetse n'umutwe wa M23. Gusa FC23 aje kwigarura ibindi bice. Ejo twababwiye yuko bafashe agace ka Rubirizi kandi nibava muri Rubirizi bazakomereza muri Sange, nava muri Sange baje mu gace ka Kiriba, nibava muri Kiriba bazahita bagera muri Uvira. Rero ako gace ka Sange bafashe hari kandi gace gusa kari hagati gatandukanya Sange na Uvira. Urumva nibava muri Sange. Rero uyu munsi banakomeje imbere batageze ngo baruhuke, bafata agace ka Kiriba. Ejo mu gitondo Uvira bakaba bahageze kwa Mucepi.
nuko byifashe M23 ikomeje imbere ako gace ka Sange yafashe niko twari tuzi ko kazaba nk'imigwano ikomeye kuko hari mu ndiri nyinshi z'abamayimayi ariko haje kuba intambara aje kuba bikomeye kuko abajenesi bari bahunze leta y'u Burundi M23 yashite gusiyafata nuko byifashe Sange yavuyemo iri mu maboko meza twigwaneho AFC M23 irakomeje imbere ibohora abaturage bose izagera kure izagera za Kisangani izagera za Katange izagera na za Kinshasa kuko ahaturuka izindi ntwaro zose zirasa mu baturage zigahunganya umutekano w'abaturage zigiye kuzaceceka. Rero ikindi cyiza abantu bakwishimira buvuye nimara gufatwa inzira zizaboneka imyonyo irenge mu baturage b'abanyamurenge kuko bari barawimunye na leta y'Kinshasa leta y'u Burundi bashakisha kubicisha inzara ariko M23 izatabara icambere inzira izafunguka ya Minembwe uhuza na za Uvira ndetse iyi nzira za Kamanyora ugahuruka iriya za Rurambo hose inzira zizafunguka imyonyo itange rigende abaturage babone ico bari bashaka kuko leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa umugambi wayo nuwo kurobanura abaturage bose ariko M23 yo umukongomani wese no muturage cyo kimwe nundi tarobanura ngo umunyamurenge uyu ni umushi n'umufurero abaturage bose bararisha. Rero ikindi kizaba ciza cyane imurenge kizagabanuka izi za drone umurabizi yuko M23 igira ubwirinzi nimara gufata umujyi wa Uvira izashira ubwirinzi irindi kirere kuko imurenge ni mu misozi yunamiye Uvira urumva ntandege izasa kuva Bujumbura ntandege izasa kuva za Karemenge kurasa imurenge kuko kiriya kirere kizaba cyazitiwe. Icyo nico kindi ciza ca Uvira icambere amadrone azagabanuka kurasa mu baturage icya kabiri imyunyu zamuke n'ibindi bikoresho birenge kandi gusa Uvira nimara kuvamo twigwana ifite imbaraga hari abasore bafite imbaraga n'abazahita bakubitura amwanzi zose uri umusozi miremire murenge gusa Uvira nifa kuvamo. Kandi kindi abaturage b'abapfurero bari bamaze iminsi bishongeza ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko Uvira itazafatwa na M23 kuri ubu ngubu z'ukuri hari imbuga nyinshi tugiye duhura nabo n'abana bapfurero ko ndabashomboza nkabacokoza ariko taco babara bavuga bamaze kubona yuko intambara amaze kwitsindwa amaze kubona yuko ku munsi w'ejo hatageze gihinduka Uvira ishobora kuvamo kuko nibava muri Sange baje mu gace ka Kiriba nibava mu gace ka Kiriba Uvira ibivuyemo ku munsi w'ejo nimugoroba nkaya masaha ni atagira igihagarika M23 cyangwa se oda ziva hejuru kwa general cyangwa se ahandi ejo nkaya masaha bazamwera icyayi kwa Mucepe muri Uvira kavimvira bazaba bahageze hari hose Uvira yose zo bikontorwa na twigwaneho M23 ni atagira gusigihagarika kuko muri Sange bahagaze ni hafi cyane na Uvira gusa uyu munsi nabo tubibutse yuko Sange bayifashe kare bivuga ngo gecha saa 6 Sange yari amaze gufatwa urumva niba bakomeje imbere umunsi buraje kwira bagaze Kiriba ejo mu gitondo bazahita bagera Uvira nuko byifashe Sange yavuyemo M23 irakomeje imbere ikomeje kugwanya umwanzi wese waje ushaka guhungabanya umutekano w'abaturage barabazarendo nibatarambika imbunde baziboneraho kandi nibarambika imbunde bazafatwa babajangwe mu mafunzo babagire abandi basirikare kimwe n'abandi bose ba M23. Mwari kumwe naje Pacifique Kamana yo Rwanda bagaza amakuru kuri kandi ku gihe mukomeze mudushikire mukore subscribe ndetse na share musharinga ibiganiro byacu ku bandi mwakoze kubana natwe.